Компанія Овалалія Дебрц на 4 гектарах ma власні пластиніки, у ktorých ще цілий рок непрерivno produkujú šalaty Baby Leaf, a teraz počala i produkcija na novodostatej žemi u Dobrincoch, gdje še intenzivno pravja 66 plasteníky na 10 hektarov. Vrlo je intenzivna proizvodnja, radi se o baby leaf proizvodnji. Robi se o bardzo intenzivnej produkciji baby leaf šalatov, co znači, že še šalati oberaju, odnosno zrezuju kad su išće barz mladi, kad maju 5, 6, 7 listca i da jednim fajtom išće ani kotiledoni nje spreli. Taki mladi su tedi u polnim rozmahu i maju najveći vitamini i enzimi. Specifičnost tej технології, že še šviže pokošena rošlina takoj muši prevesti u kamionu plazaljni do fabriki, gdje še u živnim režimu takoj prerabja, umiva i pakuje i taka živna u kamionu plazaljni ide do supermarketu, do rozhladzujucej vitrini, gdje može stati do 7 dni. Važno je značiti, že to čista šalata bez konzervansov i aditivov i je še tako iz ozmeščka. Targovišća takih šalatov všadzi u velike ekspanziji.